Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau makan lagi ya. Makannya makan ini, makan nasi sama urap sosin sama tahu, baik guys. Cireng, campur lombok, sabrang. Oke, kita mulai makannya. Sebelum makan, jadi dianjurkan baca Bismillah, baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma berkana bina. Mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guys. Hmm.
Pareg. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.